Dr. Sam. hano hantu ni heza kandi hari ibintu byiza biza biryohera umutima ndetse n'umubiri kandi mu buzima busanzwe bw'ibihe byose. Imana ishimiye ko tunejeje mu nzu yayo.
ibindi byose bavuga ku isi ngo biraryoshe biza biryohera abantu ariko kandi bigashira bikabiza akanya gatoya ndetse bikazana n'izindi ngaruka zitari nziza kandi mwari umunezero ariko hano hantu iyo wazanye umutima umenetse imbere y'Imana hano hantu haba ibintu biryoshye uza wumva wonezerwa ugasandara ukumva sinzi ukuntu bimeze muri wowe ndetse no mu bundi buzima bigakomeza Imana ihimbaza izanezerwa kumva bibaye ko abigishwa ba Yesu batatu ngo bazamutse ku musozi ngo babona Eliya na Mose baranezerwa bababwira umwami ngo reka twiyubakire ingando zacu hano hantu kuko ntabwo byari bisanzwe muri bo hari ibintu bariko bumva bidasanzwe bari babonye nanje hari ngenda nezerwa kumva twokwibera aha ngaha kumva ntabwo bisanzwe mu buzima Imana ishimwe hano hantu ni heza kandi hari ibintu byiza biza biryohera umutima ndetse n'umubiri kandi mu buzima busanzwe bw'ibihe byose Imana ishimiye ko tunesheje mu nzu yayo Imana ishimwe ko tanga yaje hano itangaza gukuru
kandi nguhaye inka. Imana iguhe umugisha. Komera Imana amashyi menshi. Dr. Sam.